on a boy tinting ko be a friend Kofi Berry or something. I'm the boarding crowd. I'm thinking, well, need to adjuma me. So for Juma me. A beautiful friend many a day, what's up near day. Timmy phone you could tell me phone, a mammy problem. Okay. And I'm almost some ton phones. And I'm a day may hear some of money. Yes, so balloon. So, Bam catch them. Yeah, some ton phones. Until or go by or back catch them say. Phone or money. Okay. The Lanka phone in our home scan and I 8,000. It's answer every minute. 8,000. Titisicano 80 million. Hey, I mean, to about Jimmy 20 million. And the cry, I'm a trim. And so it's answer me plenty. Now, me bomb more dear. And the crime be pushing on before yas. and now they could go so balloon account. Me the mom mobile. Now, be a 2 weeks. My show money, ma. I'm a beard what I can be here. I'm more that down. Until 3 days in Namishia, Sasso Bulun, Namisani. Namishia. Monsieur and Chesse, and some more goose walk can. Sisi and inky na nkasa omode ba beye se omode beta fudie you de be you akwakodi in Nigeria. Yeah. Phone no. Hey. Aye so bolo na be ha me da na ote a kire ho no. Wono asem na making. Na se suban bia wo da na di kura wo fie anu kura no. Hey. Ana what's up? Oh papa. Na ana na wa me bisa mi ansa na wo se me dey mi nim se dey ekoso wo ha mi fi se o ye fon adwuma ankasa ni nyina ntwa nkoda na kura no wo bo mi asa abra bi so esa je mi 50 cedi we se wo dey ko KJT o se adum akọ je receipt na ba eno so 5 days ni enti ne tentini ne tetia wo na o ye feel me to me nsan ho e wo mi se mi san ho san ni ska na mo mo de na asem so abade ya okay ye hu pani wo fie te me to me nsan ho enye bibi me sere wo na mo nkasa ada so mo de phone be bla mi ana so mo de sika be bla na so wo mfa mi sika na ka mi phone bla mi a me so mo 3 days hey abotari me 7 day mo no nyoma me ye no omunim abotari omutimi fie wo di abotari na me no ombe kasa me da se pa se wabu mi se me ye fie me na e me dia na omo ha me dan suban se omo de na dia cha waba se obo ka kire me nim kwa me fa so a me ko omo sa de me ko eh dabi tobo me siraw abama ni enti me siraw tobo enye physical day wo de eye threat ni nyina eye threat so obo ku omo enne ya ko na omo da dan mo na omo wu a me ba ho me siraw tobo if you are not just asa wo ba ke omo wo me ba ke omo na mum wo threat omo wo de nya David na sisi an obi sent the crowd that them na kofa aya hene wo de abatu manim if you are me da se me siraw oni omo nkasa ma ba hwe na ewu asem de fa mbam sisi me se omo ntiem sika na ma me dia ene obetinka hey na so fon so na wo threat sam aha wo diska ne kom omo wo be ka kire me if you la asaba me na to anim no o dabi o asaba wo gusu a wo ka me susu asemo keke me na ombe kasa sofo macho sorry sofo bye bye why hey so bolo ena black belly Good afternoon. Fine. Yeah. You could boy who called distribute two phones be a man ko bi kwa na. Afraid. I also who's venture say also pe won so. Eh also pe no what is kana ma. O ka so be send. Sisi ana ifo Franco so send o mo de na. Franco trading. Me Franco get no mo adi o me pese me am. Me pese few abete. Get no ko ho na we distribution amana na o ka platinum man ka no we ye yi. Oh, get Ebe wa na bi aboko de. Nyame adom Patrol na so we wadaruma. Muntwa so de mo keka muntwa so na mo complain aba. Complain. Ada obi jan phones ana. Abrantie kakraka bi macho man bi o say sofo bi perform ho ana.
sɔfo bɛyi wonnim sɔfo bia ablante tinti wonwanfo kɛseɛ kɔkɔ asɔfo ni nyina de ɔyɛ madam fo bɛ ɔbɔfo obi nim na apia kubi so wa apa mo meni sɔfo enti wonnim sɔfo bia wonji obia 2000 Ghana cedis asa da na saji 50 cedis aka ho a wo hi wo bisa me so bolo berry papa berry nye belly me say dem see me hunu border mo nyina mo nsam ya tintin sa me hunu border ba me sofo be me sofo bi anya deals when sofo e dia kan ya sofo bi anya deal father me so asofo me no wan e dia kokoo upon rich money jataba na second chance sofo yo ene wo de wonni crown all the man me de ma okay oba ha be ka kire me say fato phone so record say de be ya baby o ji say una na ni wada na jini 2000 Ghana saji 50 cedis asa so bolo na waja nkasa anye de oto sopri so for macho na so for tifia asem na we so dia ma to ma dwe akoto ba bi kura papa de wo mu nyane say un say phone types bi aba eno no bon kwa na 8000 na minimum ya kasi efama 2000 but eno no ink bi o twa so di ink bi tin so ink ni say phone 8000 na wetim dey after one plot na me say un say who you should not 5 years crowd by the outside what 195 but ink no sign e ba ma very call abobulushi ye ko na ebi ni ho o kan wada fun e kura de ne ba ye kura na first day me hu na hu say mo ya ye microphobia me ye suru mu eja o kan no so na ba kwa na boss o meje next week ye the phone me man ani ye o se me kan kire mu say next week in phone na ma na ne sika nso amma se phone na amma ne sika mra na anya sa kana so dia bia kodi dia mi se be ba phone na be ba scan dey sell ya kwan ifi kwan ya odom obefa so odan mu ansa na pie honam ani no enti me de me frɛ mo ha me da mo ti me fi a me mpesa asɛm beto mo me mpesa mo ho beba asɛm ɛnu tina me de me ka kyerɛ mo no ka de honya ye ho masa ne obi ani bɔne wa ti mo kɔ na mo kɔ so na kwa se wo mpanifo bi on back enti no wo chi enne ye be enne ye sa wa body for kwa to sa ye se sa nya ba ku mienu miensa ye sa ye dom ye nya ba ku mienu miensa ye dom ye nya ba ku mienu miensa ye dom ya wo chi e be sa ba ya se sa wa no medical no we ye de kwa be ba aja fun bia ba ye di mafie wurafo eno mo de scan fie ni the best scan fie ni nyina e be da so a so be fa dia e be show bia wo bia wo ba ba ya me mata tell be me bi o be twem ha bia be capture no e capture na senya magogo na YouTube afa sa YouTube nya fa ye de monetization ato so views ni flow dia ni ani sika nko se me obi anye problem ne bo ti se ai ba ko no e twa Jembo TV unya na scan ya e be capture view wo fie nya Jembo TV ono produce ye se eno na koko phone din no Jembo TV na phone so e TV hwa phone se kura ni mo ya ni anu e no e tu pa ma fe me make sure wa and ye say mu fie wura na me ti wo de mo famra very good mo famra wo de ba na me hwe na ene kwa kwa pa bet me age part payment ni e ma ko sense and tablet ene ma mo nko we ni ko e na mai bi ma ni be du boy nko ma mo e da se bebre why e da se bebre ti ye distributor ma yi obi ventures ne ya abo mo na Thomas ye mo phones bi ti bi ani a why sa ora why you move up e dey simple bi ani a why am not your one model price pa na ma fo why me joso na ko me ya adom ye di anka me ba me ye di nkomo bi kakra me kura anka me kwa kwa cheki ma di bi o nzi na we di e monte me ma hunya hai me a me ba fia me hu di e koso wo fia nyina be ma we ba no apam no be ma we ba no apam di se omo anka sa no nhia omo wo busu yin e na omo nso ye nkofo bi a omo ho nye fe eti se me a me gina he what ya say ti adese de na me ba beto wadim se bia omo na nhia omo wo busu yin ma de ba beto wadim te me sira me ja to a ma wale wo pe because me so me hu je no o abada makoma so hwe na ablante pa na wonim owu a onhwe na eni za de ekoso me fie nyina tia na ohwe o steady
Abrante obiara ba na mapam no obiara ba na mapam no nti wanya kuduro so ba e bebi sam se die nti ana se wo so sa de ho batum se wo pɛ me ba ba cho se minnim owu a me hwɛ enna ɛyɛ wo na owu afa na se me bu e de ama wo ba cho sisɛ anya wo na wo se so bolo ene na danfo ba ko value se hwan a wo ba ha bete mo ne ka kire me odua na se se ma hweye na se ma kan kire mo a ombewu no e na wo bepɛ me baba no oh if you are say no there ɛyɛ asɛm na de beto wanim ɛno yɛ different issue so we ne yɛ obaba asɛm so ɛna sɛbi awale medum awale empempen so ɛwɔ sɛ me wale mpato ate ase nti we phone asɛm de yɛ different na me so me obi a me wɔ cash etumi ahwɛ oba na ma nani agye anya bia no akora no efiri ne mofra brembe sisi abebe o na hwe no a oba bepɛ no abrante fiura ase ne ho so afekyɛn omo maba ne nyina abrante bi oba ayɛ kra nka obɛbɔ me kra de ɔno so wakyɛn so me pamo no na wo ka kyerɛ me so obɛpɛ me baba anya tenten ko ani de ko awale me ho fɛ wo ska na omo mba ba akokra fra blokyire ba me pamo no ɛsɛ sɛ me ba no mabɔ no ho ka na me pɛ na asɛm me se me pɛ na asɛm wo pɛ no da me se me pɛ na asɛm Dadi o si bi ka be penasem e viera. On komo do. Fa sa komo we mba. Fa sa na e ka wo ko a se wo be pem baba dia. Suban a wo da na di kra wo ye disqualify. Wo ye disqualify. Na ka ono kra mbo no. Me ka me juro se wo ko ade aka me amawe ma de. Hey! And how is it? Now what to say? Okopa. And now is you. Oh papa. I'm more for young papa. Okay. If you saw no kafla. We the uncle be na me. Or do some tune any ma ba ne ba no. J. Odo. Nanka me best. Ade. No for you. Minka say we again. There be a say na make. Say no ka so do asem kotu or do asem kotu na nim nti na me ka. Me be sre. So be ma me fa na nka. Me awale J. I said you offer on me here so many. And I also open offer ba. Open me dey two anim nanka. What could be a mammy? I can be mammy. Me share J. I shall offer. I shall. Baby a so between us. What I say? Me won't be with you. And I will see. Papa, what can say be brave now? Na me beso be ha ho do ho atutu yi. Kire say, in penyinsi asem eni dance ye no. Ye twa asem na bi na de aye dance ye. Mpacho me ba ma bokro. Min blemu o. Min blemu esi ho ada ho ama bi abo bi awura mu bi. Me ofati mi agije na si wono mu a obia ba be pem Jane ama so ba be peni bi ntinya mwanwa o so ya dai wo obi bidi Nana wuti fata ayon fata atade Nana wuti asam na me de to wanim eh nwa ka bia ma me na wono Jane ni koto abi Jane ku abesra ma so akoto abi Jane ku ba abesra betina fie ha firim na tente me hu so betina fie so so nwuro firu na aseda udi we ba be pemi ni nya o so be ha na ma na ya de ebia so me me akontuom na me wo mfuturo mfa me hey kwanitum if you like what me chia na Jane baba abere wa benya na nso be ya mani kunu so benya na nso ben na hwa ya tetene yonko de nti na chese me wa nyina no me ho asem me ta me wo rough wakonkom wase de wo so pa kuma se central market no wodi we ba be pemi nua me wo fa me so ba he no de chewo wodi ma watufu abo eni ti na watimi anya kukuduro aye wanim se na ntunyina yede ni kwa ya paye ese be ka kire me no o ba be ka kire me wo me da ase ma me ma buta na ka wani ese kaji na kofre nyame me da ase why usia ti turo kaye saka de obeka ni biem wanim se nsuo roba ka de obeka ni biem ka biem wona tie no akunko se kurokoko aya so ane niema ka de obeka wafuru puku so de obi di ne be ma hye wanum
Say you offer casem, Sam did say, said ye, who offer casting him say, me may wale the banner, and no one me offer dinner Baba Mawo, me offer dinner Baba Mawo, what when it happened to a boo, what in the Baba Mawo dear, now Quanoka Sabarin idea. Now Quanoa Barre, more in fact. When you set it to our buckets, when him do dress at to our bucket, Bob Lapano, when him say Nubia, Uncle Samuel, Yanti, wow, yeah, who tries any upper, yeah.